Da, pozdrav! Dobrodošli majstori u novi video u kojem sam vam pripremio 10 zaista neobičnih sportskih stadiona koji su neobični ili po svome izgledu ili po lokaciji na kojoj su smješteni. Prije samog početka videa dobro namjestite desnicu da puknete taj subscribe i onda lijevom nogom iz okreta zvonce pored subscribe-a i onda uživajte u videu. Hvala vam majstori što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidjelo, ostavite subscribe, like, zvonce kliknite pored subscribe-a, podijelite ako želite sa prijateljima, ali ono najvažnije, uživajte u ostatku dana, noći, jutra ili podne. Vidimo se do sljedećeg videa.